Igice cya 7. Abisirayeli bakiranutse bazarokoka. Hanyuma y'ibyo mbona abamarayika 4 bahagaze ku mfuruka enye z'isi bafashe imiyaga 4 yo mu isi, kugira ngo hatagira umuyaga uhuha mu isi cyangwa mu nyanja cyangwa ku giti cyose. Mbona marayika wundi azamuka ava iburasirazuba, afite ikimenyetso cy'Imana ihoraho. Arangurura ijwi rirenga, abwira abamarayika 4 bahawe kubabaza isi n'inyanja ati: "Nimubabaze isi cyangwa inyanja cyangwa ibiti tutaramara gushyira ikimenyetso mu ruhanga rw'imbata z'Imana yacu." Numva umubare w'abashyizweho ikimenyetso ngo ni 1,000 n'inzovu 4 n'ibihumbi 4. Nibo bashyizweho ikimenyetso mu miryango yose y'Abisirayeli. Abo mu muryango wa Yuda bashyizweho ikimenyetso ni inzovu n'ibihumbi 2. Abo mu muryango wa Rubeni ni inzovu n'ibihumbi 2. Abo mu muryango wa Gadi ni inzovu n'ibihumbi 2. Abo mu muryango wa Asheri ni inzovu n'ibihumbi 2. Abo mu muryango wa Nafutali ni inzovu n'ibihumbi 2. Abo mu muryango wa Manase ni inzovu n'ibihumbi 2. Abo mu muryango wa Simeyoni ni inzovu n'ibihumbi 2. Abo mu muryango wa Lewi ni inzovu n'ibihumbi 2. Abo mu muryango wa Isakari ni inzovu n'ibihumbi 2. Abo mu muryango wa Zebuloni ni inzovu n'ibihumbi 2. Abo mu muryango wa Yosefu ni inzovu n'ibihumbi 2. Abo mu muryango wa Benyamini ni inzovu n'ibihumbi 2. Yohana yerekwa abahowe Yesu bageze mu ijuru. Hanyuma y'ibyo mbona abantu benshi umuntu atabasha kubara, bo mu mahanga yose n'imiryango yose n'amoko yose n'indimi zose, bahagaze imbere ya ntebe n'imbere y'umwana w'intama, bambaye ibishura byera kandi bafite amashami y'imikindo mu ntoki zabo, bavuga ijwi rirenga bati: "Agakiza n'ak'Imana yacu yicaye ku ntebe n'ak'umwana w'intama." Nuko abamarayika bose bari bahagaze bagose ya ntebe na ba bakuru na bya bizima 4, bikubita hasi bubamye imbere y'intebe, baramya Imana bati: "Amen. Amahirwe n'icyubahiro n'ubwenge n'ishimwe no guhimbazwa n'ubutware n'imbaraga bibi by'Imana yacu iteka ryose. Amen." Umwe muri ba bakuru arambaza ati: "Aba bambaye ibishura byera ni bande kandi bavuye?" Ndamusubiza nti: "Mwami wanjye ni wowe ubizi." Arambwira ati: "Aba ni abavuye muri urya mubabaro mwinshi, kandi bameshe ibishura byabo babyejesha amaraso y'umwana w'intama. Nicyo gituma baba imbere y'intebe y'Imana, bakayikorera mu rusengero rwayo ku manywa na nijoro, kandi yicaye ku ntebe izababambaho ihema ryayo. Ntibazicwa n'inzara ukundi, kandi ntibazicwa n'inyota ukundi, kandi izuba ntirizabica cyangwa icyokere cyose, kuko umwana w'intama uri hagati y'intebe y'ubwami azabaragira akawuhira amasoko y'amazi y'ubugingo, kandi Imana izahanagura amarira yose ku maso yabo.